Anyang laki din! Nagsapa ka matan, Wilma, balasang ka. Ay, wala na. Masapak man ang mapan ijay ili. Anya nga iti mapan mo aramidan ijay. Adala mapan ko alaan nga ilakok iti online na. Kastaya, bado ka day. Wala na. Ag-text kanto man nga raw no sumangpot ka ta umayak to iji balayaw. Umayak agpili iti bado may kinilakay ko. Ay, wala na. Tapno da kayo ti umunang agpili apaman alukatak. Wan. Isuasaan mo aliplipatan nga ag-text kanyak Wala na. Apay, saan ka kadipay amabisay, nanakaw? Ay, mabisinak mo na tatang. Ngamlipasak man pa'y apitsuran amin dagiti blouse kan pantalon alakok. Tapno jay tula ag-edit kan ag-post ti aramidak inton madamdama. Adupay aya, tasya ka unti mangituloy, ten ka manganan alakaw. Anya laki din tatang. Alaki din. Inkayo kiti nagpalpay di salas tatang. Mga anak, malpas kula da itoy. Ala, makamo ka manlagay. Ang aming ka manganan, saan nga umdas ti ganan siyam dita, no agsakit ka kung naktumay tanakaw. Nagadumat ti ipupos ni Vilma alako na a blouse kan pantalon at napay sapatos kas kada kitchenwares. Ha, ay kat nasaya at ano ipos na, tapno at adda nga umado ti customer na. Nangalaan na kumamot nga iti puunan na no bilang laang. Ha, Siguro imutang iti dakkel. Nagloan siguro iti bangko. Uno adda bumbay ang nagutangan na ti salbag. ne, apay nga akastamot ti bagbagan bakit? Awan nga min ti amok a pangalaan na dayjay iti pagpuunan na kat. Ti ko namkit de, imutang iti dakkel agatad. Bakit? Ay, kundi negosyo, ngam utang mo tinagapuan na, ha? Anya lakit din. Ay na, no siya may sa. Uray sa anak kun nga ag negosyo, no nagtaod mo't laang iti utang ti pagpuunak. Anya ka din day nga ibagbag ang Brenda. Dayjay man Wilma, kundi post itila ko na a blouse kas kada sapatos kan kitchenwares. Ha? Kat, anya ngay nga ron itano ada ipupos na alako na. Ay nanana, awan lat amok a pangalaan na iti pagpuunan na no saan nga utang. Utang dito'y utang ijay. Ay, anya lakit din. Loan dito, loan doon. Aniya? Ay, di lang nga tamabain nga agpopos itila ko na ngam utang mo tinagpuunan na. Ay, na yun, aya. Hala, apay amasar da di a Brenda kadagiti ipupos ko alakok. Ay, amumotan da di a babae. Nagtangkaon ti apal na. Kan may sa? Awan bibiyang na no nag-utang ak iti nagpuunak iti panaglakok. Katuon man. Awan parikot nga uray umutang ka iti nagpuunam. Lakit de, amo mapagpusipusan ti kwarta. Anya lakit de. Manakibya nga talaga da di a babae. No di na kahit makikita dagiti ipupos ko iti social media. Di unfriend nak. As easy as that. Bay amon Oray pa'y no i-unfriend na ka. No istok nga istok. Ay kad makita na lata Ay, unayin ay ati tattao iti aglawlaw. Problemaan da. Ti saan arumbeng a problemaan. Bay amlatan balasang ko. Ituloy mo lata ti aglakaw. Awan ti maitulong lagi ti kaski ni Brenda.
Amangan no awan aramidan nyo inton bigat. Ha? Ay, awan mo tanak ka. Apay ka day. Da kayo kuman ti mapan makisarita kini pari Billy. Ha? Isulaangan ti tangdanak amang iaramid iti paglakwak dito sango ti balay. Ay, kituwan na anak ka. Simbang putmutan nagiti in-order ko ang materyales. Iaramid nakit din no awan papanan na. Tapno man malpasan, kat makalakwak mutan. Wala anak ka. Ala, no, daramida minton bigat. Aramida mo. Tasya ka, ti mapan di balay da, inton bigat. Wan tatang, kanda kayon ti makaamo amang isuro iti aramidan na Masapak ngamin amapan ija ili inton bigat. Mapan ko alaan man di bail nga in-order ko. Isuka pa nga ilakok iti online. Ay na, naimbag ka pa'y kumarin. Naparugya mo di sango ti balayo ang paglakwam. Aywan, kaasi namot Adamot basit na urnong ko. Iso nakagatang ako iti materyales. Iso dayjay, trab-trabahon ni pare Billy. Sana all. Kanukmat nga ta mairugi ti panaglakok ijay sango ti balay mi. Ay kat adan tulat tamot si kakit dimot. Ay ungayom. Anya ngay matilakom ijay no bilang lang. Plano kong aglako iti sidaan. Ta iso mo ti awan dito'y purok tayo. Aglako akman iti karne, fish, kan natangkas jay. Ay no, mayat day ta na panunot mo mare. Mayat, tapno asidag ti paggatangan no ko. Saanan amasapol pa'y amapan ijay sentro. Aywan iso pa ilang at ilakok. Saktong manan agnayon no kasano ti taray na. Una, kano ka ngay amang rugi? Basta laki ti malpas di ipapaaramit ko, irugi ko na. Mala, i-post mo to iti Facebook, mare. Tapno makita dagiti kaaruba, kat umaydan tumat gumatang. Kan tapno makita mat lang di tao at timangkan, tiapal na. Amumon, mare. Man ti Facebook account da di Wilma. Kita nga damanen post na. Adangag paiso. Wilma's Meat Shop is now open. Kuna naman. Anya? Kaya't asawon da ito'y? Nang rugin nga aglako ijay sango ti balayda. Lakay! Lakay! Umay ka! Ade pakitakan ka! Apayaya. Kita da ito'y impose ni Wilma iti Facebook na. Wilma's Meat Shop is now open. Kuna naman tan. Kita niya ko maitan ng lokatan ti meat shop na. Nasayata, tapno adda asidaga paggatangan iti sidahin. Anya laki din na ya, bakay? Asino ngay kumatimayat agumatang kan kwa na? Jak lapat yun. Anya, ay unay na itang ugalim. Api nga minaya nga, stock ka nga stock iti Facebook account na. Anya? Stock ka nga stock, sa akin no da makitam, tila may bagbagam. Imbis aso manao ka dita, ititiltila, ibangon mo kayo din, tado ti maarami ti banggag. Aggagit ka, tapno makaurnong ka, kit addamot pagpunam. Sana day tagis, stock to bubraham. Saka umapal-apal. Apal mo la day tatimangkan, ginuwil ma, iso kasta ka. Niya kalaki din. Amaisa, kupay ti mapan gumatang iti sidaan ijay sentro, ngam ti gumatangak ijay ayan ni Wilma. Hay, anya ka di mananday tanga ibagbagam. Sigurado ngamin asaan abaro dagiti lako na. Istak dagi jay, agsakit lakit diti tiyan no bilang laong. Anya? Iso ada kayo nana, saan kayon agumat gatang ijay meat shop ni Wilma? No diyo kayat nga ang sakit day tatyan nyo. Si kakit dimot, Brenda. Namin naging matangak ijay meat shop ni Wilma.
Ngamawan pa'y mo tinapuutak kasi makitityan ko. Ay, anya laki din. Ha? Kat, alangan nga urayan nyo pa'y nga agsakit ti tiyan nyo, sakbay kayo asumardeng agumatang ijay. Nagadula kat manan nga imbagam. Aday ta ka manan nga agdadadaw lakunakaon. Timangken laeng nga apal mo day ta iso akas ta ka. Anya? No di mo kayat amakit kita dagiti ipopos ni Wilma. Saan ka ngamin nga istok? Tapno saan ka nga umapapal? Kas jay laeng ka simple. Maawatam. Ayunay na di Brenda aya. Anya nga dati basol ko kan kwa na takas jay ti bagbaga na itilikliko dak. Anya laki din anak ka. Kasla saan ka na irwa miti ugali da iya, Brenda? Ay, sabagay matkit niya. Ngamno pa'y kasta, maas-asar ka nagiti ipopos ko. Isulak ko maati maasar. Saan kat akas jay, amapan agaw awis iti tattao, tapno maasar damot kanya. Ha? Anyat kayat mo asaway nga anak ka. Kanawin ngamin mapan ijay ni Nana Dora. Mapan na ibagbaga, asaan ka no a safety lakok akarne ditoy. Saan da ka nun agumat gatang, taang mga no agsakit laang ti tiyanda. Anya? Ay, una yan ni Brenda. Ay, dadaalan ti ulo na. Gapo ititimbang ka nga apal na. Ay, una yun aya. Malabay amlatan anak ka. Di mulatan di kaskasaw. Basta aglako kalata. Basta mo iti bagay nga wandakas nga aramidam. Tuloy lata. Anya laki day. Bayam takukwan na lang tumapapal. Mare, sika ka di ti akin kukwa kadagiti materialis analabsak igi abay ti balayo. Ha? Aywan mare, kukwak dagi jay. Apay ka di? Sana at talaga. Talaga nga umas asinso ka na. Si kakit dimot, basit abanag mare, mangrugrugi pay laang. Anya nga iti planong manan ijoy. Kwa, sari-sari store ko ma. Uray basit lang nga pwesto, tapno paglakwak man iti agdudo maalako. Ay no, umapalak man mare. Sana at talaga. At damot basit anaurnong ko iti panaglaklakok iti si daan. Kan, inayon mo pa dita panagon online selling ko. Isumanan at ingatang ko iti materyales. Mayat mare, itultuloy mo dayta. Sapay lako ma, tagtultuloy ti panagduras dagiti negosyo. Agyaman ak unay. Kayat mo asawan. Mangipatakdaran ni Wilma iti sari-sari store na ijibalay da. Un ka no, nana. Isumilagayam anagado ti materialis analabsak itay ijay. Ay nagganasan. Asidag taon ti pagkatangan iti abastaw. Saanan ang masapul pa'y amapan iti sintro. Ay una nana. Saanan ang masapol pa'y nga aglugan iti tricycle. Tapno lang mapan gumatang ijay nakaadadayo. Addanton tas asidang. Ay talaga nagagat ni Wilma. Iso ang nagbiit adimuras ti negosyo na. Un nga rod nana. Nagrugrugi lang iti online selling. Naglako iti sidan. Sa ita, sari-sari store manan. Sapay la kumaa tagtultuloy. Tapno saan tula nga sari-sari store ti maipatakder na. Idang sarsarita kayo Doray di kalman. Lima basak ijay arubayan na. Kaslaad na nangag ko apag sarsaritaan nyo. Sari-sari store ni Wilma. Kaslakon ko na yumat. Ha? Ay, wala. Agpatakdaran ni Wilma. Iti sari-sari store na iti abay ti balay daw. Anya? Oh, apay kasta ti reaksyon mo ngay. Oho.
Patyamat da dyan, Wilma. Pasig tumatlaan nga expire tila ko na. Ha? Oray sanon. Apay ngamin ayo, akasta ka, mare. Awan pa'y mati word of encouragement mo iti kumarim nga nagnegosyo. Ha? Pasig mat a discouragement, ti bagbagam. Saan a discouragement? Ibagbagak lang ti pudno. Anya lakit din. Ay na, no siya. Maragsa ka na iti panagduras dagiti negosyo ni Wilma. Sapay la kuma. Tamaaddaan to iti branches dagiti negosyo na. Anya? Hay? No siya klamay sa to see is to believe. Mamati aktulangan no addanton an itakder no ita asa usaulaang. Pwe, jak lapat yan. Lalaki din. Agpatakder ka no ni Wilma iti sari-sari istor na ije balayda. Ay kat nasayat tapno dati asidag apaggatangan iti abasto. Ha? Siguro kras mo ni Wilma anya. Iso akasta ka tunggal adda ibagbagak may papankan ko na. Inya ka din dahi tanga ibagbagam aya, Brenda. Ibagam lang, Tonyo. Ibagam lang tapno aglin na wagta. Unay na ya. Oho, pasig tumula ang expire tila ko na ijay. Pwe! Apay ngamin aya akasta ka kini Wilma. Manipod ini nang rugi nga gilaklako iti online. Aging ga naglukat ti meat shop na. Ken aging ga ita nga nagpatakdar iti sari-sari store na. Kit kastalatan ti bagbagam. Pasig pa lang dadal. Hoy, sa anak nga umapalan niya. Anya ko maaga po nga umapalak. Ado ti tattao ang mabalin ko nga apalan. Dayjay tupay lang ang babae. Ha? Never! Anya. Ay, kamaudyanan na. Nalpas matlaangan ti papaaramid ko asari-sari store, tatang. Wan nga raw danak kaw. Kat kaano nga iti plano mo pa ng pablays iti sari-sari store mo. Iti kabiitan a panahon, tatang. Saan kun apabayagan? Tapno makarugi akon nga aglako. Ay, nasaya at ano kasta nakaw. Ay, gayam. I-post ko man kiti iti Facebook account ko, tatang. Wilma's Sari-Sari Store, soon to open. Kunak man, tapno maamuan ti kaaroma, kat amo danton ti paggatangan da. Ay, kituwin ipos mo. Iso kapay nga umadunto ti customer mo. Man ti Facebook account ni Wilma. Kita man no addamanen baro a post na. Aha. Ha? Addamanen ti post na. Wilma Sari-Sari Store soon to open. Kuna na. Ha? Impose na pa iti kalkalpas a Sari-Sari Store na. Ay! Kanya man ang takit kita mi ti Facebook apakas asaram man ay. Ni. Anya ti mapaspasama king ka, Brenda. Nay, agkisew ka mo tay. Brenda, anya ti mapaspasama king ka. Apa yan? Anya kami na takit kita mi ti Facebook. Nan, kita man na cellphone mo. Ni, ti sari-sari store mo ni Wilma. Salbag ka kidi. Gapulang iti apple mau. Isuki din ti pagkiskis si wamaun. Ala, agkisiw ka lata dita. Baka amo kay ti biyag mau. Dahil tati maghanap mo, iti kinaman nag-apple mau. Salbag ka.
Nyalakit di ngaminan, Brenda. Sardengam ngaminan, day tapan ang daddadal mo kini Wilma. Ha? Tapno saan kan nga agkisiw ka po iti apal mo? Saan ka ngaminan nga istok? Anya? Oh, apay, di ka kadi mabutang no bilang lang tagkisiw ka kat ison ti pakatayam. Ay, anya lakit din. Nakababain adamag. Ay, sikakit di mat. Ay na, pudnuman ti bagbagak. Awad mat ngamin ti dakas nga aramidan ni Wilmakan ka. Ngam no apay akasta ka kankwana. Ha? Sapay saan nakatulungan nila kay mo no agkisiw ka. Gapulang iti apal mo. Ay na, no siyak ti sika. Agbutang kan. Ang mga no gapulang iti apal mo. Isun ti pakatayam. Anya? Sabagay, sari-sari storpay lang ginakitam kini Wilma. Sigurado no agbalinton ag grocery day dyan. Isunton ti pakatayam. Ay, salbag day tanga apal. Nyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.